akazarura omumagara gitu akazarura imitima yitu. Reverend Father nakushimira buzima nakira Claire uriro tafana ndeyire kurunzi Claire utabarite Christmas buzima ni mu gikurikiye yes ni nyanda kusima munonga TV West katubanze tunge nshara twekwase mukama rero tanche kiganiro umuzira ya patire nari ya mwana nari ya mutomoro kwera rango mushoborozi wabyona ni watanga nk'abantu watereze cyembo cyo bwenge umutkumanyira tukamanyana kandi tukabasa kwindura henseje hazabazire bitu bo kubanza kubasisire waraganisa Eva ku arsingero mutogwe njoka nyakubatega akakurashinga narishi akagushandaguza dero watora n'umuceshe gine nyina yitwe Bikira Mariya yatuzarura murokozi ositagura mutogwe kijokeki deba watuho mukishanura bo muri TV Westage ngo tubatse kubagana ahabukuru bwa Noweli okuzarwa kwa Ruhanga mukama witi Yesu Kristo igure mprezo zeitu omurya kiri ngo biturahurire tubyetegereze ibiturayetegereze tubukore kandi biturakore bikwereze kitemza kikushemerire iwemerera akategeko businge no businge amina omuzaro ya patire ya mwana ya mutomoro kwera amina ibere binoga Father tuzakugenera chiwe ahabutumwa bitu wotretera ewe bare munonga Claire okumperezo mugisha na TV West na Radio West okubasa kwerezo mugisha irakarya Ruhanga kuhorwa ntushemeza icyo kikuru echa Noel niko kuzarwa kwa Yesu Kristo omunsi omuri Bethlehem omcharo cha Galilaya akazarwa nkitwe abantu baby akarra wow ngubukabwe bwire bwitumba niyo winter harembeho nyingi yitumba nguyamuhuha yaba nkitwe yakura nkitwe yatwegesa umagara gejinsi yakana kutufera kandi yagaruko wishe ko kutucikiriza aryarubazo rwishe ategerize emukono yergeti kongashi no iregi tucenge tuta nyanangu tucenge omiringo nyanangu tubanzo gwa butosha tukuraseho rero ogwedini ogwa butosha Nowerin tukimanya ko bwire bukushemero nambo no bunani njaha nindugo mukashanda harbuzi bwera harho ente ngirazana zikanka 20 izaheza kubago orunyiri warhango abantu bona bashemerirwe nyumwe bazyombugira abana bekurira bunyanzi rero birebi tibakitinda munonga umaju konga kumba rebire mbere nyine sekuritari wanje najya ndiri babana bino bunyansi Ruhanga wanje abakwa nishka dutkora tukatugenda tuho bunyansi tukatshenye nkuza Noeli omurtoche akarme bitoche bikomire babikomane kirere bitegerize Noeli tata akatekwa kureba ngo icyo mushamuntu tukatuye n'amatungo muka akagera ati Egypt tujikuriza Noeli tumanya ngo ubuzima tuzakurya Noeli nyowe kakora rimamwe Noeli nokuskura abantu abakabahisa marwa abasijishobushera rero kwizire kwete bakora kwete rero guturba twitwi tutareka bo mu town kureba batabana ni bareba baryo mbigo akururu mu bigo mukashinje kamwe buzima ngera no busasi konkito okoye torore cyaro cona rero babategerize twazira night angels toshongora ikiro rero misa eyekiro ya Noeli abantu bakabaruga umbyaro byabo bijana beshongora ibyeshongoro bya Noeli rero bayijaba bwanira ahira mezo so nkanje manya kubwire bw'amashimerurwa
bakaba tugure imyenda ya nohiri ngogu no gwa nohiri abantu reba bateka imyenda imisya dushemererwa turiya tunywa tubaje tumanya ngo nohiri n'amashemererwa ponga kandi ko kukirenza kandi kigera amakuru agenkiriza agamakuru agenkiriza nyenda gashobora nintandikana na kimwe kishomereho umuntu ari kucyejonisa kwenda kugira ngo nagarura hansi noweri ari kugira ngo ekiro kikuru cya 2005 kikatebwaho mugabe wensi Constantine kikaba kiri ekiro kikuru cyemandwa z'abaroma konka yakindira ekiro kikuru cya nohiri aza wo mukugamba kwe abiri nagamba nagize kugarura hansi inkiriza ye Kristo ngwimwe kimukuramya tico abo kuba kikaba kigabirwe kige cy'abakafiri mbe ndimwe nimuke yiterera nyenda kwamiza buri muntu we no rukwikiriza Yesu ngucone kiruho cyo rukureba itwe kituru kubasa kwataho tukareba ndamisho tukahurira ubundi tukareba yaba ntubasa no kukirigataho ikintu cyo kikatebwaho umbwiri konkarhanga nkarhanga taratirweho mbwire akashangwaho rhanga nyiteka titukubasa kumureba na misho abo kwata kurebeka rhanga wenyini tukamanya yaba na terra ninga yaba na tukura ninga niragura abo kubebyo byona biturengire rhanga wowe nka ombarhanga bwe na rukundo ye nembabaze no fura bwo buterengwa nuwe yakunzire kutweshurura ekiturukumanya aharhanga nikiwe arukukunda ngo tumanye hazo kumanyoku kwina karande kanda karande karingwa ebimwe bihandikiro mu kitabe cyo kwera Bible nagira nte bimwe abo kubatibiri byona kora abo yine Bible kajya ngo iyo nkane mara biro bundi ebyawe yakakwate na rahanga bitweta theology bira hagufu munonga it is very shallow theology rahanga natweshurura omiringo mingi abo kubana rahanga icyo kureberaho obuhangwa ebiro byona bikatebwaho ha rahanga omumbabaze omukunda kwe omubwiro byasimire naraba no miringo yasimire gumwo miringo ejo nogu yayezu mugabe Constantino kutereza ikimbo cya nohiri bari kurebera omubwire ubumukama yazarwa abamwe nibateka ngo hakabaraho video nkeje yindo ningambiraho nibatere bishani hakabaraho karenda nabahandikaho abandi nibateka ngo hakaraho nabiri kwata maraka nga ebye bintu bikabaho nke bintu byabutosha kuko uruhanga kora ebye byabaho kuturukusha makarande kukorogorwa kwitu tutandikane kinabanza nacyo rahanga nsumuza cyo kutandika kuyahangire Adam na Eva kandi bakaba bari muri Edeni omusiri ogutakumanya nabwire bwagwo ubutakubaza kwiziza na burungi bwagwo konke cyashurirwe kiturukumanya ngo bakabatine kacokuri bakabatine kabara bakabara hamwe na rahanga bari abarkwera icyo nicyo kikoresha cyemerera kumanya konka abo bwe hangwa bo muntu nategwe njoka sapiensia sapinte sapiensia ejenjo kejo ubwenge yayetungura kwenda kwingana na rahanga kugeza rahanga ikibico mwetungure cyo cyaturugeramo ikibica karande
ekitweta ekibi ky'obukomoko narikyo buzariramu ekyatureetiire ekitweta okuguma nitugwa Augustine omuhikiriire n'omutonganizi w'itware ryaitu kandi omwegyesa mukuru w'ediini omu kushoborora ekibi ekyo ekyokweta concupiscence natushoborora ngu egi enkojo ei tugira nk'abantu niyo etureetera the tendency to fall buri kiire kuguma nitukyemwa kandi nitugwa ekibi eki kiiwaho omugisha narishi eneema omugisha ogu nigwo noyiri wacenga kiriya nigwo noyiri nigwo omugisha mbwenu Yesu ni mugisha aha bwitu ahabw'okuba ni Ruhanga owizire kuba niitwe kutuhwera okubaasa kurenga the tendency to fall okuguma nitugwagwa bumwe na bumwe kuma ninganira n'abanywani banje abamwe abarukugira ngu n'abarokori nyo kwiha narokoka tinkashishaga ito mu kereziya yite katolika ntugira ngu the tendency to fall remains okuchemwa kugumaho ebi bine emiringo harona hore nashobora ngo biti bine muringo ngo kibine kibi anga ebi bine emiringo kandi emiringo yago n'amatembezo gabye byo tendabizemo akubane theology yamani ngapshuma konka okoro kwija kuba okigiremu niko orukwija kugira urubaje wareba are eto ukanugenderire no kireba ukimanya ngo ubuzima ko kibi kandi ucomu numanya ngo ubuzima ko kibi kandi ukikora icyo nicyo twete kibe cyangwa motosini hari kibe cyo kuba mutagenderire kandi uza kusanga hanga wanje kandi cheta venosini nicyo kibi iki so nicyo kugira ngo icyo kibi the tendency to fall narishi icyo kubanza icyo mugisharu kwija kutuyaho ntitugumamo nicyo we kwiyezire ubu n'abatakwetegeze kereziya katolika kutugamba amasakaramentu banywana banje abingi abadini zakana sakatolika bagira ngo sakaramento buri sakaramento rero hatebyo ni sakaramento isakaramento nenki akamanisa karukurebeka akatereze nemeta rebeka akaturwa mukama witi Yesu Kristo kutorokora nari kutweza ndawo wenka ni sakaramento no irege ituru ntjaguza we wenka ayizire kurebeka yatoro mbiri yazarwa nkabebe tumwakire nkoro kurebeka orukwiza kubasa kutumarira bingi ebitakabasa kureba nibwo muhanda ugutweta umuhanda gwoburokozi niyekerezi mbano ntujaguza Ruhanga okuhinduka omuntu umurimo urwe bya Ruhanga tujeta the incarnation of God Ruhanga we ahinduka omuntu abo kuba nomwe tata mwana na mutima urukwera ko kutwara ka mansoko musaraba burije nomwe akora kimwe tata nisibwamu aingana umba persona bona benshatu wabiza mebyo nobaza kurenzya nizo bakubishobora konka we akakunda kuba umuntu yatereza umurokozi witu nuwo wenka nimbani ngambira ba charismatic baba baruhunu batagura maya mutima urukwera nwo kwiza kugira mutima mutima urukwera twaroha wa Yesu ababi abanyihe Bikira Mariya muzima banzima barunu Bikira Mariya n'ubwo ego omuzire atahizo mu mwana abayida Tadeho abambe yida Tadeho niwe wanje yida Tadeho nwankorire yida Tadeho mbisya nti yida Tadeho na atahizo munyabuzare we kandi mukama we abakwa niwe murokozi nimbaza kwebyo kureberaho bingi konge chikuru munonganya nabo tucenge ngwe kituru kujabuza hati wayongerera binatandika nabyo
ibyo bunuzi inyama obushera ibijwaro bisya kutambara kuvugana abandi baraga Kampala naningana na mnywana wanje Mazimba hano yantakizira aha tumwishe family barabata ati bariyo atati barhone bija ati barhone bija abantu banje bantuza kuvuganira twena hamumuka so akiri kintu mno ko ngaturenze aho tugira tuti twavugana twiki mu gishogu nyakutukunda akahinduka umuntu ahabwitu tukaguma tumwe kwa saburizo abo kuba watuyini ni Manuel atuzarirwe takuzarwa ahizo barumwe ryonga inga nagumiza muna tuzararwa konga ko kunatandukana ingamba hari izo barumwe rumwe Eliya ngo naza kutora umubiri naza kuba umuntu izo barumwe omuri Betelehemu omuri ejo cyaro cyeje mugati umuraro bwente kikabaho omukarande in history cyandikirwe so nico turkwihera mekereki tukacindira ekiro cyo kuzaro konka wengi Emmanuel aruho taine bwiri akachikora mbwirobu ahabwita kujya gwatorokore mwishi no iregi twashitaha mututa abakristo abakatolika numuchama yangu tutwire omusande ezameja isande zezameja abasiserdoti na nabashomesa batungira omugisha gwo kwika omubyaro byanyu babaherezo omugisha gwo kugira ngo buri muntu abasegarukana ruhanga noyiri agitahemu ayezire omuryobo bwire tubire ntushika ebyembabazi za ruhanga nakoratira bishop ahimbisibwe nambuga nahera aha nagabanzire nawe utwayika hamwa studio yambandizamo ati kunabuga nahariya yangira ati nakubera Yohana Batista nanye namusima ntuwe bari munonga bishop abo kuba wanterro rubande you have been heard Yohana Batista ogu akebembera Yesu so umuriyo bwire bwamija tubira ntushika ebyabireho biri kutebekanisiza okuzarwa kwa mukama witi Yesu Kristo ombwiro bwabwangu ako waza kubikurata nogenda kando garukenyima ozo muri Adamu ozo muri Abrahamu ozo muri Isaka ozo muri Yakobo ozo mu barangi abagabe atebyo ni byingi kongo muri yo bwira bwamiza utushika ebye bya the immediate ebye bya yebembire aho naho tubijwanisana ne byabarangi ebabire abantu baranga kugira ngo Yohana Batista icyo kubanza abarangi babire bari abamani abakoze remirimo ya rahanga abantu bakaba bamanya ngo ubuzima rahanga roho nakorora umuro nito hati abaroho irizoba nemukimanya ngo twena tukushana mwenu kabasiro tubitware ryambara ndiyo mwo murubo konga rahanga gatereze cyembo cya faza bashobora no musezerero tinkitwe na wakasigwa master nkitwe na egesa nkitwe konga rahanga ya mutorana kumukorera mu ibyo kutangaza byo mutano nangwa mwana ndanyonye nganga banza kubanganiza tunda bashubura cyashikari nkanye ingahe konga abantu bakweza bujuriza nyonye kanija ratunga bujuriza haruwe mama yatunga bujuriza haruwe nanga wa mbona umurangi ishabarangi Eliya utubire tuganiraho mu biro by'amijubu nuba babire nubateka abo kubaranga kamukoreramo ibintu hango yahakanisa Jezebeli wabire nitabarangi bona yayemeromisho gomugaba ahab yajati not cyukubaska ruhanga yihomururu omwiguru emirundesha omururu gwaragaranzi yayoshe kitambo omisho gabarangi bebishuba ababaro yabita Eliya yarete njara abukuyangire kwinduka n'umukazi we enjara yatere cyaro ucona Eliya umwana yafa Eliya yamuzora
iriya yatwarwa mu kigaro cy'umuriro natemba mu iguru hata abantu bona bakandi bajya mu buzima ogu najya kugaruka nuwe Kristo nuwe murukuzi waturangirwa ngo arigija aturukuri nuwe babiri nibatekateka abaranja bane Isaya Yeremiya Ezekieli abakuru abo bakakora ibintu bingi abantu umbwiro bakana bamenya mbenu ubwo wakwisagaraga nico batumira Yohana Batista bakamugera ngo batuma bahongereze abarevi hamana n'ababashumiri mugende mubuze gimwitegeze ona tubogu donasha n'uwogu akabagarakamo tarabunamira akajya ati nyowe tinye murokozi tinye Mesaya tinye Kristo mweshi uryo mumbaga mbaranje bariya aciwuriki ati nyowe ndiyiraka eriri kwamurizo mwishwa eriri kugira ngo nimutebekanise muhanda mugorora amakona empanga zimuke emigongo igarcha hansi abo kuba mukama wamazima rwonije in akabagira ati nyowe reba nimbatiza namiza kana abatsabona bikiriza abatizo mugera kwa Yordani abashera amezi okubatizwa okukwegarakamu akajya ati nyo nimbatiza namizi konko murimwe umurimwe harimogo urukwija kubatiza na namutomo urukwira arakumana so wayebembire nuwe mukama witu Yesu Kristo ati ndikubasa no kwinama kakomorora n'urukoba rw'inkitoye eryo nirakarya rahanga eritubere tuganiraho ombwire obwameija amijaga kugacenga kurungi ngutujenge noiri ebirebi tukadura umucisha mukamahereze president Yoweri Kaguta tababurwa umucisha muhango abo kwa bingi nk'abanyarwanda ubundi tukucenge cyatukoriri bumwe mureba aba opposition ni betombitwa ureba ki konka atero businje ayambiri hanga gitu kugira ubusinje tihaba mu rutaro no butarabana hagera mu bimucero kawurira amanyakasese bitaba kamanje konkarwa ensi estakubasa tuturwamo waza ko mwanya ko barikweta Gaza izishaha ninga bitwire Somalia nari bya birafa Afghanistan ubundi wabaye n'ubwenge nujya kujuta Museveni webare obwire buriya ameija kikakimanyisa okwija ko mugabo wa mani muno bona babira batakusimba bakaba bita wabo bahurira ngo yine makanyo munyo okutashira hakabanza yengabo zigenda kutebekana hati ntor kura twabantu eshongore bejonguru abahimbi ababiri mutumur kwera bashururire bagatandika kumanye biri kukiraho bari kujya mwija Kristo yija oje nimbabazi abakwate mugabo riyo kwija ni hato abakumuhakanisa naba nejane imbabazi no iregi nyana mu mugitegereza rahanga kwiyacire mu kuba umuntu kitwe yayecehesa umuringo uguturengiri icenga kurwa mu kitini sashitaro kubaza kuza umuntu ubuturi icyo nicyo kubanza eca kabiri tarizire na nebikwato na nebisi narina no kuhata ningo kucamura we niyija nembabazi na rukundo no bufura nco rwenda nkamizi ngwiwe urukwikiriza Yesu nangwa n'ubu wakota rukwikiriza Yesu abo kuba rahanga ngana abatebize waha ubo musalamu ya leta motoka ye mungerezo mucisha aidenesa puri mungitemu kabona kahurira nashoberwa ngandi kampara ni shoma makerere na mujyantere kangarike na ikikenyi mayenju na terra shabarisa bishop bakiga isumu na mujyanto musalamu mariyaha ya leta motoka yo munshabire byo muca ntemuna nesa puri ati mwenushi nti niyo nashoberwa cyo gukora ma bishop ati niyo wamureta ntinga ato wamureta nuwe yagira ngo ukore cyo kucemera gukora gendo hasi remotoka yo mushija umutere mesa puriye kandi ugume no mushabera burijo nico nakoze abo kubakare barahanga kaki nkarahanga yamanya ati buzima sapuri nagite ku motoka yanjye ubona gatori nehiriza abantu yo yatekamo
konko bunno shanga ina ndije yabere munanka hiriza yi konkija kakuna gwateke muche sapuri arware bona shirra hanga ogunya businje na yakira bona bweno rukwije nkayenzere ngo tumwakire umuringo harakantu kubahereza WhatsApp nakareba umushija sitamire kaho yahita kanake ati ija tushabira businje mwana wanje reka tushabire businje abukuba iginohiri no mwaka musya bishamire kujora businje ngaka nakamuga katata waza kuja ngo iginohiri taroho nyama ati nyaha wena ndikubi burero umuntu za kushabira abantu businje anga mureke mbizi igitiyo nohiri yo kubanza kandi tiyo nohiri yo kweruka kwarabe nyametaboneka aha bweshonga ezunde zitakubaska nakweshenze zashemererwa n'abana bawe abo kuba rukwija ni mujuni urukwija n'urukwija kukamisiriza wabo mwe kwasize nujya kushanga mu buzima nebe byo rukutina nibyo kubaho nakunda ubujurizi bwa bishop wa ibisibuye ubuyabanye bembire nahiriza ubujurizi aha nanone nimureba hariya hinantegererize TV arona agamba ubujurizi bwe itomwe gereziya tukira koresa ubujurizi munonga bukure ko mukarazimatike nibo batangiye kureta mu kintu cyo bujurizi aha bwenki abo kwa bakirista bingi bateka ngo ko bujurizi no kwetungura ko ngabuzima no babihanye tukigiriza abo kuba omuntu naba nagambe cyambireho omuntu naba nagambe bazarahango kuzamuhikireho ne cyabuzima utateka mu buri kushaba icyo rashabe cyo nagitekwa kwebo abo kubecho nubwo mutego go kubanza gukureta abantu bengi nangwa basigaho na nedini narahanga bakamusigaho abo kubana bateka ngurahanga no muragira ingaha rahanga taragirwa rahanga shabwa ashabwa no kwecehesa nembabazi faza gukora Betelehemu yanje mukashanda batankira nyo mwebazo irizari njyana bagiheza ngiro mutawoni nagura decorations abo koko witunu mu cyaro tuja gukora Betelehemu tudecorating iramize korkwira wateka amajo misho ga Betelehemu nobo tarukuramya ekishani ekiryo misho gawe noba norenzya amisha g'umutu agombwengi garenge ekeki gashabe gataragira gashabe korkushaba rahanga atorana ayihamu icyo rukuba nareba ngo kimirire nobaza kushabuta inyenda moto kwizishaha kungara rahanga rebe ngo zishaha tukitagira motoka ezishaha no yitaga business yawe okubasa kugera mu endasi so imodoka yo twire no shabano rira rangati yandikwa aza ko kubotine mishogo kwikiriza obara kureba ngo business yawe ebirebe umuntu yiromu waza kwiyamakantu kakiri wija no hama so kituwero mu kushaba kwitu namunonga nkebirebe bya noiri otakahwa mani ngwabo kubiwe eco shabiri kirabiremu nanka kajyango wakashabe cyabo na nori yajyango akashabe cyabo nyowabwa aki ayishabire mbire byo mugongo kukariyenje aromushomesa musya umushabire ngwazo mwanya go yerereze ngo wita kwenda gumizamo mwana pabire nagambira abantu yagira ati hari abantu abaruhiro kushaba akakantu nawe rakankwata ngo bakaroho gukora ki okushaba nyohi nashabira yaroha nga mukamuti Yesu Kristo natuyisya ngo shabe obutareka obutaro abo kubo ko rukushaba obano shaba otumukama nkabire nyenda ngirente zice 20 konko bundu hangariye babana areba abana bawe ukubari abahereza amagara marungi mugira ubusingi abo ko burhanga namanya ebitakumanya mwantu aza kuzo muno yiro inyamati yaboneka ubundi akaze munaza kugurira kijwaro cya nohiri kandi yike yahamya imirundo imenyagumana kigarakamu mwene ukubugire muti kubwira bagacwemera ko bahika ninga kuzo mutawuni ati mazima ngaha ibintu tibonire
hato zingize nenda kubaruka kandi ikire abo bagakoraga n'emirundi mingi gogereye nangu ubundi utakabaruka noiri yawe kasesikara tokamanye kibireho umuganda najya ngo siye nkomerero gutubwo muheru tiyo noiri yo kubanza tiyo kweruka ubati kuchere kitabonekire iwerinda nkiza kwiye harabatarabase kutunga isakaramento ninshasha munonga na nabo abine ebiru kubahinda kutunga amasakaramento mbere ndiyo mugongo n'indambare mugongo yo mwanya gwanje guruhanga kwasize harimo abakazi bengi abibabo batarukunda dini kandi buzima babiri nbeija umukaza gushoborera ajya ati nangwa no iregi hunda mazima nanye tinakutungira Yesu umujyoti mwenu gambera abarunye nshakareje buno tuganire turi akimuteraho mushati mugende byanyu byo kunyweta imbero nyenda kubahamiza gukora abo ino mutima wo gukwiro muko kiro kandi bafaza ningo karabwana mukuru wawo kwe yori okamugambira uti nyenda Yesu wakemerera kajatinga hatora atunje Yesu abo kuba itomgerezi yatwene kujya mu ekintu cemere kuba kitakuteza nsibo ubundi akakwikiriza konko bucanye kiteze nsibo abikiriza naija kuzibira konganya ndakwamiza ngo Yesu noza kumutunga abo kuba isakaramento rutungwa umurundo rwo kubanza murimbo rwo kubanza bona no kwetenga Yesu utibuzima nkutunji hari abantu binyakuja baryo mu runyiriri kamare barho naganira haro nagira ati ngwarho naje kusembera omoyebuza bona no jambo namwihayo shinta yabararjeyo ubu nabasa kurya kagata koreki atari haro mukaza kubara hari yahangoma nanga hakacenke darona ntayeshongora ahabo kuba ayino muhingo kumukuzibera kwija kuzo mu runyiriri agatunga isakaramento kongarho nagambira Yesu ati nakweshengereza nirakari yanje nari kuhereza kandi no kimanya buzima ninyenzire nahankeyera nekereziya nakweshengereza ijo umutima gwanje nyenda kwameza ngo muntu nabasa kutunga Yesu kandi iwe urono gende mpeto gerara kiroti ngwabo kubwisirwe urebo takora ki utamutunga abo kubustamire nyoko zara manya baramukazi tibo bakirebana nabaro nyekiro oyangire kumwigurira ngwabo kubazira kerrirwe munareba umupira yararo mitumba mweno urono jamurija kutunga Yesu mane nyana ngo noiregi tugirebero muringo turebe enkiriza yitu manya ngo nenkiriza nyabumo kumubandi yoko mukashanda navuga n'abakristayo twaganira kurungi bumwere bishonga betakereziya tuizawa twasaba kumwe banya konkiwe ngo edini teri kintu shemerero kwahora abantu edini eshemerero kube kintu cyo kunywanisa abantu edini ko bo musiramu taronshonge shemerero kwangisa omukristo omuyiziramu tikirimo nyowe nyina ashomiri tikirimo edine seramu niyo dine yo busingi ukabire nonywana na buri muntu kora abari mu Kristo bofate n'abakristayo ebyo nebikristayo agaha ekikumanza ngo bundi iwe Yesu mwawe tarumu ahubwo kuyakubira rumu akakwikize ngo wakakira abasamariya yayakira no mukazi wo mugurika yatambira n'abana bakomanda b'abaroma atari kushorura namwe negikunoyiri twaze umuceke cyo kubanza cy'amashemerero nyengabere ni insima mukora beno yebasa umurigi noyiro yakiri uhereze kandi utari kushorura noyire tubere yo muki ntuzakushoma misa abakristo haro mise zikiro haro mise zihangwe nkashabire bakristo bagenzi banje kora beno teka kuza kusoma misa eyekiro kandi ubundi no kunda kunyotwarwa abo acho tarukushabe nema yo mutano no iregi okagira uti mwenu Yesu nanyempe nema ndakaza kusindira umukerezi shabe mukama nacukwa oyetebekanise koko nabagambira ngo sakaramento no rutungo kumkwetenga no kutebekanise ko rukubotebekanise turebe ngo misaze kirezi
titwazihagaza uje kare uyiceho mbwire utaza kuganira tuburi bwire bwo kuganira umutima gwawe guteka cyakureta mukamanija kucyurikiza nakikuhereza misezi yihangwe zinobwire bwazo barparish nebeyine okwerangirire isha nambo no mukashanda mtuja kushoma shayina necweka twine misemwe yonka aha mwanya omukashanda taruhu handi ariye kushabirwa omyanya yitena mtushabira hamwe shayina necweka nagweshengereza nabakare abana boziye kare yetebekanise cyabara nkibasika shayino be wakireho nangwe cyo no mwiramiza abantu batakagirimo ubigambire mukama rero miso gitahemuye urije kuyija shamushanje notero rututu obwe bahereze kutuyija ubundi barone bashembera kandi hati ngo bamwe bakagira ngo ngo hate dine kahindu ahinkwizira hona nishembera no mureba arho natero rututu yashanga abantu bari mu runyiro rwo kushembera nawe yija kushembera nyenda kubise ngo dini yekerezia teka hindukaga tukaba turagirwa ngo weija ekitabo cyahindukiri umanye ngo bunde biwayijamo tuwaza kubimanya kora bano mama amasho mubiri wagashomire wija noge habuzaho rero washanga bayegise gumiza moshembere kora no manya ngo ubuzima tine cyo kumanya wafagaterra kikabire kirungi urinde oshembere wabo yetebekaniza ninyenda kusima munonga abakunda TV West abatuherezo bwire bwanyu mukahurikiza program eji mukama Yesu Kristo orukutuzarurwa abahereze micisha mingi nyenda kusima abebembezi ba TV West, Radio West, New Vision na nebindi Vision Empire nko kweri namwebari ranga abahereze umucisha bo kwikiriza program zedini mukagumana tuherezo umucisha bwo kubasa kugamba iraka rya Ruhanga nyenda kusima Claire hamwe na naba bari nyuma ya kamerazi nimwe bare munonga kuncereza nkeja obu nubwo mugisha gwanjye nari ubutumwa bundi kuhereza hano irigi nyenda kusima tata na sisi yote ndamanyere na mama Oliver Kimgango nimwe bare kunzara no ireba bere yo muci nyenda kusima archbishop wanje Lambert bintu mucisha abasedoti bitware abasista ba braza mwe bari kwehereza Ruhanga nanye mukankunda mukampangana umuriyo butumo nyenda kusima barahanga ntumiremo abikiriza banje abo mukashanda mwe bari kunkunda wena ngo mukire kimwe mwe bari kundeberage buzimana impurura ninsima munonga nebi bingi campaign reni mbaherezo muci umuzira rya patiri rya mwana rya mutumo rukwera amen rango mushoborozi wa byona niyo wakunzire kwinduko muntu nkeitwe ngo twegese kandi twice mutwabantu tushaba obone nturaba mu bizibu tumanye ngo niwe no bimanya ukabirabamo mweno buje kutuzarurwa baniwe wagogore mitima yitu ukananura amagara geitu ebiturukoro biherezo mucishabirabemu amatungo gagomoke emisire yere abana bagira ubwenge basinge Uganda yitegura obusinge rero izina ryawe ritungestinza kirishemerire twacisha abantu mu Kristo mukama witu mukama bene imwe rango mushorozo wabyo nabaherezo mucisha patiri na mwana na mutima urukwera mugume no businge bwa mukama kandi noyiri ebabereye mucisha muhango Yabane binonga father kandi nyenda kusibiye watambani tumutrikechi ekitwaye bembera father lewe tinkatumire kandi ari kutuhereza ubutumwa bwa Christmas ubutumwa oburunje nonga no manyani bazira ngo wahinga horo binawe nayinuka wamziro tugambo renze narenzi koko bukose shaha tununji aha witu nico twagira ngo reka tuhenderera ko kandi nyesigiye watambani tumutrikechi hini message mpango eyo wabasa kwihamo mureke tubishyirizogwe umujuno waza kutuzarura azarum magaragitu azarum metuma yitu ahasigara byasigara byona tubimurekere program ni ya msimanta ochine Claire Mirembe twikirize tumureho nitugarukana messages zanyu
tubenze umwaka musya ubwo businje ubwo busingude umwaka ganyu umwihanga ryaitu nyendeza president wetu General Yoweri Kaguta Museveni kandi na mama Janet ubusinje umwihanga ryaitu babira bembeze barunji batwebembireje ruhanga gumize bo kubarinda no kubebemera muri jone abembeze baitu umwihanga aba cabinet ministers urukiko rukuru rw'ihanga abebyeberagiro judiciary n'abandi bona ntubendeza obusinje amahena police abari kuturinda nimushimanya ngo twabatire businje tukabaje n'ibintu bye tukabikora nabwo tucishabira amahena police abari kugezaho kureta obusinje kandi obuteka umwihanga ryaitu n'aburuhanga bebembere abakozese ibirungi kandi ishaba abantu mwene murebe ngo nemwe umubyo kwerinda ebirebe mpe biturimo twayirinda umaka gaitu twayirinda umaramizo twayirinda no munyanya yaitu yone wale wo muntu wotari kwetegereza reba ngo wataho buryo wa reportinga umuborozi abwo kuba ibintu ko muri kubimanya n'umwihanga ryaitu alimenti yenda birungi izo zikwena nguzi teganise obusinje bwite ongana imbende zo businje nimbende zo okoraje kandi abembeze baitu muri Kamwenge district na Kitagwenda ba MP baitu ba chairperson FC5 ba councillors kandi aba chairperson ku rugero C1 ku rugero C5 mwena tubendeza obusinje abembeze bitu bona n'abantu bona barahanga abari kunda mukama w'iki Yesu Kristo mwena tubendeza obusinje abanywani baitu bona abenshi zitwazwa zimwe tubendeza obusinje no kundana ninkurakurana habwa ihanga ryaitu kandi no kuhereza ruhanga mukama w'itu azima. Amina. Yes, abarevitu ba TV wose guno mukuru w'icyanga Lethal MC Mr Vicente ndiya hakumanyisa ngo Christmas kwa kuriyo kushemererwa na family yawe Christmas no kwa kuriyo kushemererwa na banwani bawe babona bakuriye omurubaju kandi TV wose twakuretera kazano kitu akutwesere TV West kwata majya chorobi cyo inekora making sure ngo sumi yawe registered ha MTN mobile money hamwe na Airtel money ubase kubanota ha omukazano kitu okutaha mu chorobi imata star 2 star 10 otekeho hash obase kuba notaha omukazano bitu yoja no kwizusia making sure ngo mobile money yawe ningashia ha Airtel money oineho shinji 12 obase kuba no yitahira omukazano kandi yujuka emirundi yone yo kutaha mu ninge emirundi yone yo kuzesemisha yawe no gweru kweyongera Christmas kwata majana TV West, that's the deal. Amazina ganje nibanyeta Cleophas Biona ndio musubuzi omumbarara abanyambarara nimbendeza omwaka murungi ogwihorere konka kandi nimbesengereza ebibiro bikuru nibabirimo bintu bingi za accidents zaki abavuga motoka muvugeje motoka mutwareje abantu abakusabaza abantu mubatwareje bayikaye bakugenda kandi mutiba abantu mubacharginge emihenda y'imutwere mubacharginga so nimbendezo mwaka murungi ogwihorere nindamusya abanyambarara mwena family yanje nababona bakumanya nwo bakabwanje ubu